Ev kuma şanuyê ya aşênimandanê li Dêrsimê ku li taxeke bajêr şanuyekê nümayiş dike. Tebahiya nümayişê bi şêwezarê Zazakî û şêwezarekî zimanê Kurdî ye. Ev ji bo vejandina wî şêwezariye ku metirsiyeke nemanî li ser heye. Yılmaz Can di sala 2009 de bi 5 hevalên xwendin re kuma şanuyê ya aşênimandanê ku bi Zazakî jê re dibêjin arêyaqa ava kir. Li gor daneyên UNESCOyê ji zimanê ku di xeteriya nemanê de ne 18 li Tirkiyeyê ne. Di nav wan zimanan de zaraveyê Zazakî zimanê Kurdî jî heye. Dêrsima ku piraniya xwe Zazakî axive di salên 1993-1994 de ji ber valakirina bi zorîya gundan Zazakî rastî qirkirineke dijwar hat û metirsiya ji navçûnê ket ser. Gava Yılmaz Can dîtiye ku xeter li ser Zazakî heye û rastî nemanê hatiye komeke şanuyê ya taybet bi Zazakî çêkir û li bajarên cuda xasme li Dêrsimê dest bi nimayişên şanuyan kir. Mak peki na arayakay ma koyt ardmereke İstanbul'da ardmereke. Bakırköy'de cep tiyatrosu da tiyatro cevde mak kaya huyo veren kaykar tek hiretene seyirciye mavi. Şerkerde olma hiretene ama mak gayret kert ma vakıka evre hiretene meştu biro beni hiristene ora deme beni hire seytene ora deme beni hire hazar. Mak gayret okuyacağını verdi. Hem Türkiye'de, İstanbul'da kaykar, Dersim'de kaykar, Erzincan'da kaykar, Varto'da kaykar, yani Ankara'da kaykar, İzmir'de kaykar, akıl eti koy diyor. Orada mı mavecay mütever? Şimdi Almanya, şimdi İsviçre, şimdi Hollanda, şimdi Fransa, şimdi Avusturya, şimdi İngiltere, sonra mavzavda kaykar. Millet reyni şerkat kaykar diyor, vakıka, Allah Allah, demek ki zonu madik tiyatro ben o. Bir kelime şer bir kere yani ilk fora pers ya vazgeç navzu zona ma küp kalbine ma henama Naha kuma şanuyê ya arêraxê dibin sîwana şaredariya Dêrsimê de karê xwe berdewam dike. Kesên ku ji şanuya Zazakî hez dikin perwerde dike. Zona ma tenge dero, zona ma haw mireno tenge dero sava jî me mayk vake sebike me semeke me xorina zona xusero tene zoqe kaybike me zona ma na tiyatro van zoqe. Vame beka madesta yono xelesteme ma söme teverak kaykeme dugolunu tevernak kaykeme ma xeyle parzav feteliyay me sevta zona xora kove ko diyar ve diyar fetelime vame ac xere qasebike me nivu beka zu qaseyken Kuma şanuyê ya arêyaxê gava alîgirên wê zêde bûn li qûşaxên wê gihiştin Awropayê û li wir jî nimayîş kir û giringî pê hat dayîn. Ev tîm ciwanên ku dixwazin fêrî Zazakî bibin meşxû perwerde dike. Söme kaykeme millet benüssa, millet huyno, ma söme yurt dışı, ma söme dev, ma söme dev fetelime kaykeme mavamna zonuma hovira niye karo keys. Na torunu o sağlıkta, cenzin o sağlıkta, cencivane ma ben anlıyorum ama konuşamıyor. Mara hen vane dota. Mayt vane zona ma vin niyevo. Solak bile kırke. Kırke. Şöyle de yarın da. Dersim'de, Varto'da, Erzincan'da söme devu da kaykeme. Söme devu yegane dekoru xo verici kavada ame pyeser. Yegane namero, yegane söme verici çeyi de dekoru xo namero. Xo kaykeme sondane ye kokim mokim pörü piya mangune xo döseni, male xo döseni, kare xo dane are yeni kayşer. Burada Dersim'de, Dersim Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Can Şaren'in öğrencisiyim. Ez li beşa şanoyê ya şaredariya Dêrsimê xwendekara Yılmaz Canım. Ez Edirnê me. Yekem tişta ku ez fêr bûm gotina maraniya bû an ku nejme ye.
چونکی کسی در دورا من بون اب هبوک جبو من پر دوباره دکرن. زمانکی و یه په همپا هیا. مینا تبلی هویه که جدا یا فرنسی یا رومانیه. صاف خوشه. لورا من گوت اجی دخوازم بوره هین ببم. هروسا بوره بگریم. تو از بزازاکی سرانان جید بشم. براستی زمانeke kudvele xwedî bêderketin. Dilimiz gerçekten sahip çıkılması gereken bir dil. Ev kumaşanoyê gund bi gund û bajar bi bajar digere ji bo zindîkirina şêwezarê Zazakî bi zimanê Kurdî de. Roj bi roj ciwanên nû teblî koma wan dibin û tîma şanoyê berfirehtir dibe.